از دی سالا 1975 دا پاسوری هات مدنی گندکی پاسوری جرا دویژن وارتنو بکردی جیانم زاروکاتیا من تیبت لوی داری در باس بو از زاروک مالبات وی هری بچوکم پشتی یعنی دناو شرطو مرجن وان دمی سال هفته دا اتمسفر وی دمی دا مزنبونا هر زاروک کی چاو مزنبونا میشه اصلا و صحیح نکی یعنی وک مالبات اگه اموین کارو ایشو باری گند چوابین کرن مالبات هم جی مالبات اگه وسط لگند جیان اگه خو هینکی بخوازای رد ناو هفته جیان کر بشتیوه ام در باسی گندکی می نزیکی پاسوری ام در باسی وی داری بو جوه داری راجب کردی دوین ماستر دو یعنی ناوی ماستر دوه وک محله که وی ناوچیه از دوه داری مازن بوم جوه داری من دست مکتبی کر چوندن هاتنام نا مکتبی جی لوه داری بو یعنی گندکی ده دروای ناوچیه اما محله ناوچیه همان دمیده ام جرا دوین دو محله نه یک ماستر دوه یک دیلیته مکتب دیلیته بو لوه داری چون مکتب لوه خواند آسرت های لوه داری خواند پشتیوه من دست به ارتاق لیسه کر لیسه پاسوری لوی داره من مکتب هول داز بخوینم حتی یعنی سال لیسه دیمی سیمین از لوی داره فقط من مکتب نقداند شرط و مرجع اتمسفر و دمی خبات میوه دمی اینه کی دستور ندان هست مکتب بقدینم طبعا دنوا و دمی دا ایدی من ریخستن جناس کر ریخستن پشتی که من ناس کر ایدی نکل گرینجی دست بکرم لسروان لگرینا حوالو در دورین هینکی فراتر مدیتن من ناس کرم یعنی اتمسفر و دمی قاسی که جوان و دمی کشاند نواخو زانبون اکشی مرا هیدی چیت کرن او زانبون مرم نکاره بیش زانبون اک کور بو هینکی عالیه و هستیاری دار پیش بو دسر وی هستیاری دا یعنی شهادتی که چه دبونش خو ببینه وی باندور دکر و وکیدن هم د استا مکتبی دا هم جی دناف خبات استا جوانتی دا هولدان مجی چه بو پشتی دمکی ایدی شرط و مرجع که مکتب خواندنه جی خبات لودری کرده جی نما بون جوی بونه هینکی ایدی ترجیح لازم بود درک کم پیش وک هر جوان کردستانی لگرینک مجی دست بکروی دمی پرسه کامن ابو مجی و پرسه خو هول داز بکم دوی پرسه خو از من هول داز بمشم تبلی حرکت آزادی بوم دمی یعنی تبلی بونا من دیروک نوتو سه پشتی آگربست قدیا ویش آخرم تبلی بون امو کمک کبال این کبال در دوره کمک هفدو ناست کرن او وان هوالارم پشتی گودر باس میچون جی وان هوالی که مراهاتن تف دمک نزدیک تاش خوشید کردن نه وان هوالا دست کارم بیشم اوی کنها دژی ازم یعنی و تو وی نوی دوی آسه دا باری کوان هوالا دا سرملی مج زیاده ترد به گران ترد به ایدی بیشتر قاسی 3 ساله از ناف گریلاما هری داویه لخرزانی جراد ویژن زوزانی بتلیسی از لوی درد پرچونکی دا بریندار کتم دست یعنی کتنا منا دست و حتی منا زندان جی بیواجوک گران بو بیش کوینکی دوی نوی فقط لگوری یعنی زانه بونا که مبدست خست و حتی وی چاخی من هول داز هینک تشتاب خورا بگرم یعنی هجا هینکی بری مگو باری کوان هوالا داو سرملیمه دروشی وسا گران دا دروشی وسا زراب دا براستی و حساسیت زیادتر درد خپیش یا معرف یعنی آلیه کی داد به رحت آلیه کی داد به حس جی انسان را از کارم بیشم او پیواجو مبسایمان هوالا وسا در باز کر پشتیویش خو نوتو ششادا یعنی یک حزیرانی دیرو که گرین کجیش بویمه یک حزیران و تمش خواست هاتم گرتم بریندار از کتم دست هاتم زندانی پشتی هاتم زندانی جی ایدی قاده که جداتر بود لگوری
به قادا جدا لازم بو هینک ناس کرنجی چه سال نوتی yani insan me kuş xud ketin bin çaba ve rastî zorî zahmetî ku dikşandin dijiyan ez bawer dikim hevalê ku behsa wê demê kirine ya ji sadî dehê wê gotine an negotine yani hinek tişt hene heta ciyekî merov dikare şîroveke yani wata wê jî wateka cudatir e carna tu dikarî wê watê di dihevok da bibînî carna jî bi saeta tu vê bivêjî jî tu nikarî wê îfade bikî rastiyeka wisa wê demê newek van demê ku em dizanin bû wê demê ji xwe hinek yani saziyê wisa hatibûn avakirin ti nav leşkeriyê de em bibêjin nav ewlehiya pergalê de her kes jî îro dizane mesela evek jî temê hebû ya planmek jî temê hebû sorgî wê demê gelemperî vana dikirin teybet hevalê ku hinekî wisa ji gerîla bahatna girtin yan jî di nava kar û xebata da xwedî astekî bûna bi teybet vana digirtin yani vana dibirin wisa demê dûr û dirêj di sorgiya da derbas dikirin rêbazê wan cûr bi cûr bûn rêbazê çawa tenê em bêjin bi awayekî heşk ser te de nedhatin sê çar rêbaz bi hev re bikartînin yani carna bi avakî nêzîkî te dibe serê te dixwaze tevliye bike carna nêzîkatiyekî wisa te dike gumanê te de dixe pêş carna nêzîkatiyekî wisa dike bi awayê fîzîkî ye awayê şîdetî ye hinekî mesele êdî tê ser kes dimîne kesayetê dimîne yani di wê derê de tu berkî hinek tiştê ku te bûya wayî zindî dihêlin hebin wekî hêja gavadin migo hinek berpirsiyarî hebin alî manevî de em bêjin hinek gotinê dawiyê ê însanê ku te henda kirine hevalên ku te henda kirine carna ew tên bîra te carna kêliyekê yani carna hinek tişt wisa tên berçavê te de derbas dibin hem asta herî jêrîne hem jî lûtka herî jorî nîşanê însana dide ê di nava wê de êdî kes eyarê wê kes dike yani eger ku ev eyar neyê kirin rastî tenê li ser nêzîkatiyek em bêjin fiîlî a şîddetê tu nikarî hinek tişta ser piya bikî heta ciyekî ama gava di wî alî de tu xwedî vê zanabûnê bî hinekî em pê bê zanabûnê parîk hindek ve jî te girtibe ew berpirsyariyê ku ser milê te ne jî ew dibe rêgeş te rastina şiverekî li ber te dixe nîşanê te dide hinekî wisa dikarim bêjim yani zor û zehmetî me pir kişanin rast e lê me ev jî dîtin yani piştî wê pêvajiyê her zor û zehmetiyekî ku meriv pêva dikişe tê de derdikeve jê derbas dibe heman demê de ji vî însan de dibe hêzek mezin jî yani ez dikarim bêjim yani tekoşîna me da tekoşîna azadiyê da heta îro li hengê me ku ji bo me bûne rêgeh aslında her yekî bi nêzîkatiya xwe bi hewldaneke xwe tiştek daniye pêşiya me qasî yani zanebûne ku me girt tiştê ku me dît tiştê ku me jiyan kir jî perçek kêliyê biçûk ve jî ji van lehenga ji van hevala ku bikarin tiştekî meriv bigire ji xwe meriv wan rêv rêgeha derbas dike ama ku hinek te şeklî mabin bi rastî tu dimînî û dimînî yani carna tu xwe jî naz nakî asta ku tu her carê baş te diçî heta ciyê ku diçî tu carna li xwe vedigerî nerî tu nizanî tu li kê derê jî yani rastiyeka wa jî heye û ji wê bûne ev pêvajo ez karim dibêjim ji jiyana min a tekoşînê de pêvajo herî giran bû yani giran bû feqet hinek aliya da pêvajiyeke ku ez bi hêz bûm yani hêz dam jî bawerî jî zêdetir kir min re bû çêbû piştî wê işte yani hinekî wan dema rastiyeka wa jî hebû însan zû zû ji bin çava dernediketin hinek hevalê me bi teybet ev ê birîndar diketin dest ev ê dihatin naskirin hinek aliya da yani hinek tişt wan hatibûn barkirin vana zû zû ji wan dere dernediketin ê min jî hinekî di vî alî da ez karim bêjim aliyê civakî aliyê malbatî hinek hewldanek di ser malbatê de mesela çêbûn jî vê hêzê min re zêdetir kir yani niyeta wan niyeta wê demê ji xwe nêzîkatiya wê demê ê beriya me jî mesela hinek însanek ku hatibûn ketin wan dera
مناست کر یعنی جوان در حبی کو در نکتن جهبون و پیواجو که ویا وی یعنی از پشتی کو در باسی زندان جی بوم هاتم زندان جی ادی قاد کانو بوم برسه و هبن گورید قریب کی پکی تو برنداری و چاقت درمان کرد برنداری yani brindariya min brindariya ke gram bû pir gram bû yani wan bi xwe jî bawer nedikir yani xelasiya min heve ji xwe cî ku yani birîn çêbûn normal ez nikarim nefesê jî bigirim min wan dere de nefes digirt yani nefesa min ji wan dere de derdiket vana tiştekî wisa geçici dikin wê demê yani ji bo ku bikaribin tiştekî ji me bigirin tiştekî geçici وصا هما سران سر دكن يعني إن عملياتك وصا دوري درس شقاتي وكرن ونجي يعني دمي كو أس نخوش خانة دا معهم نزيكاتي كه وصا كل لازمه بيكرن هاتو كرن جوابوني شوي كنات كرن بشتي از هاتم زنداني از شو مهين كنترول ما كرن قلتن بيوسته يعني تشتي كشبوي تبكن دما كو لازمه بكن وان تشتا نكرن يعني دكتور مختور وصا ما بانا صحبت کرد ما گوره وش چیه چنینه مثلا هری تشتی نورمال او تشت مشتی برینداریه کد کفن هندره تا خوینه بگیره حتی نیکلاب تشتی کد کفن هندره انسانه او تف گرش هندره انسانه در کفن مثلا بانا تف دیدایشنه مثلا کد دمک کرده یعنی تو جیان خوش دست بید ناخوزه تا خلاص که یعنی نزیکاتی هینه کی وسانه فقط او جهه یعنی هینه کی تشتی حساب ناکن شیهنه چیه مثلا او تشتی حساب ناکن ده آلی ایرادی دا یعنی هینه کی تو خورد بی تو جارنا برخود دی یعنی تو هینه جارنا دا جبری وانجی خراب دی از بری وانجی خراب دی یعنی جوی بونده هم جوی دم اینه که آوانتاجا من جوان بون یعنی از زود شو نمی که از هاتم گرتم از در دور 20 سالی فلانم جوی بونده هینه کی یعنی دما برینداریه دا خود بن چهوا دا جی سورگی که کرنجی سروی برینداریه کرن هر türlü işte kötü aklı insana dikin yani navije tu berindari nezikati kısa evlte nake insaniyelte nake ve kim gavadan mıgu yani se çare baz havratem karani ve dit de çıkas hatta kederi çok ber xuda yani kötü ber xubdi hin kaliya da aslında ben ev jidit merft kare veji beje evji xalaka jbuy migringe pişti ku tedbinin ve nezikatiya tedbinin pişti astaki hinek rezgirtin bu aracı çeydi. Yani hem beri ve nezikatiyete iradete hinek evşi hem şaşı maş oldu hem jid hinek aliya da tabi nevi yani hinek tiştete edidi giren dikkate rez digiren işte. Ve hasıl bana tev nava hevda çeydi fakat işte girin kesatan insan bu yani tu bu yani. اگر که هویه که تهبه تلگوری و هویه تجیه هری تاری داشین تجیه هری زور زحمت داشین هاو دیب تشتکی گری کجوه داری درکبه مجل گوری زانبونه خویا ویده مهینه کی هاو دا از وی بکم یعنی بوی مخوگیانت وان روژا گاوا که از وید ویجم از هزا گرینک هزا شهیده بینم یعنی اگر که وان حوالی که مبهرات کوشین داده اولی که دما شهادت وان پیشگفتنی که چه بون هزا که مجی گرد عالی هم هستیاری عالی ایدئولوژیک هر دیاجی اگر او هز نبیاش خو از نکارم کیجی میشه یعنی من اب دید تشتی که از دویجم اف نه سرکفتنی من اصلا یعنی سرکفتنی و کوکه و داماری اصلا یعنی دامار که وسانه و هزی داده تنه کت بزاوی بگیری یعنی مثلا اینه که تر سر انسان ساکنه فعلی بنا مدا استاد کارم و ویژم یعنی مگو از یعنی نوا خباتا دا مدجید گرت لی فقط ایک بو سدم تبلیغونا من شهادت کوچیل بونه و خوبم یعنی و لسر ما گلن پری باندوره که پر ارینیت کر یعنی عالی دیتنه دا عالی زانبونه داد عالی خناس کرده داد هنگ پرس و چاقید سری مردا چیده بن تو وی نوی هر انسان اصلا دوستانه یعنی تو جانا انسان جیب سا دست بید که یعنی تو کی جان قاده جیانی پی باوی که پرسک پیشیده و دمیج بوی مجی پرسک هبو اصلا
پرسام چو مدگو یعنی اف حوالی که من هبدو ناست کرن جبوی چه مثلا اون خودی به هولدانی اف حوال کنه از لکه درمه یعنی جی خو مروینه کی کفشت کر گوری وان پرسا ایدی تو جی خو کفشت کی اگر که تو بکار بی گاوه سره که باوی اصلا تو جی توی ریدا چند گاوه داوی جی نیزی کی وان دوی جوی بونه یعنی تبلیغون میوه دمی همان اسکارم بیم پری ممسانم بسر آستا شهادت داده چه دبن افجی تبلیغونه که یعنی سر آستا هستیاری تو بینه چه دیگه دم پیش ادی قاضی کت کبی ناو ناست کی جیاند کی هنگتشت جید گوهرن یعنی بالایی که هیچ الگوری و ادیت شد دما که چون گرتیگه هستی من هنگی تبلیغ بنیش یعنی آلیه کی دا تشتی که من چهارده جیان کرده تشتی که من دیده بود تشتی که باندور میکرده و آلیه کی داشی قاده که جدای ادی تو دچی قاده که حوالینه جیانک آبادیه دلگوری و جیان دهیلی ویده بی yani gavat çiş xo duya rawşeda çi ilgi ve alaqat mazan çedile iş buyte yani çipi wiste kuriwan derfet da tenkir fakat ali hesta da tu hineki yani nerinate gotinete hevdanete o havale hondur ve kevnine mesela tu hinek dişte ko o haval dikin asna tu vatana diyek yani her tişti de usane mesela ve cara daviye ko eş hondur derketim hatım dervacin havan hesta hineki jiyandikim گفت مریم نود چجیه کی هی نرینا تو و نرینا و جواکا و داری و کهف نبیه جوی که و کهف نبیه هر چیزی تو جدا درد بینی نرینا جدا درن نرینا رسانه جوی تا اصلا و نرین جوی بونه یعنی دشته که و دسته که دام جیان کر و نهاتیم بیرامن نقاش منو حوالا لسر مجارا پرچه دون یعنی مثلا هینی که حوالی دم درش هبون 3-4 ساله که هاتمون زندانی بریا مچوبون هینک تیش مواطن ندایم sürekli جواب پرسی یعنی مدگو چما به اوقات به یعنی تو وی نویل گوری راستیا زندانی هینک تیش گوری دربانینن وک دربان نابن یعنی هم de عالی سینور کرنه دا هم de عالی روشا زندانی دا یعنی شرط و مرچ جداتر تو عالیه کی دا دستی وان دایی مثلا انسانی کتین آستکا نورمال دانه و پشتی دمکی پر باش داد چنجی هنه yani her du aliyacı merv venera ince yani ez gava ravam geneleme ke o sabıkım ez havali xwedî pêşketina nexiye bikim ez nikarim vê bikim ez mesela vê dikim du ciya du şeqa aliyekî divêm evê xwedî vê lêgerînê tê astekî dikî jê astekî û zane jî ew as ji bo wî basnîne hê jî hewdanê wî lêhwîrbûnê wî berdewam dikin hinek insan jî çi wan re heveş sermaye dixin heta ciyekî jî tînin û roja dawî jî nêre tiştek nemaye yani ev tiştek ku destê wî da mavû jî heliye çi ji wê bûnê ew heye yani derfet ji bo her kesî ye ne ku tenê mesela em bibin ji bo astên perwerdeyî meriv wisa jî lê nenêre yani astek kesayetî de jî însan bixwaze pir tişte dikare bi dest bixe evê çerçeveyê dî gava ku mirov çêke û binêrxîne digîje hinek encamaye ez dema nû hatim girtin ez li Bitlisê hatim girtin min anîn zîndana Bitlisê Bitlisê ma piştî wê işte demên sorgiyê demek Kurtçiye li zîndana wê derê ma piştî min sorgiye derxistin birin wê derê qasî 20 roja filan tevayê ez mam piştî wê dîrek me birin Antepê Dîlokê zîndana Dîlokê em çûn Dîlokê ez 17 sala li wê derê mam yani demeke dirêj li wê derê mam hemen cezayê me pirewî li wê derê derbas bû û piştî wê jî wan em sürgün kirin me şiyandin Qiriqalê navçeka wê heye Celalên Hacılar çûn wê derê ji 2 sala jî li wê derê mam piştî wê hinek pirsgirêkê me tenduristiyê hebûn wê çaxê sazî maziyê me li ser sekiniyan ku wan hevalê ku pirsgirêkê wan hene nêzîkî malbata bînin tedavî medaviyê wan bikin ez jî nava wê lîstê dabûm yani lîsta hevalên pirsgirêkê wanê tenduristiyê hebûn wê çaxê min jî ser sekinî min jî dilekçek nivîsî em hatin Şirnavê zêde nemam wê qasî 4-5 mehal wê derê mam
سر پرسکری که می تندرستی دا جوی داری سب کن درخواست مشیاندن آمده یعنی او سب کمان درخواست نوی شاخه شیاندن آمده زاتم ده تیپی ما ده تیپی işte 2015 ساتم ده تیپی حتی که ده تیپی هات گرتن جه از لوی داری بون پشتی و کامپوس لوی داری چیکرم ما در باسی کامپوس کردن یعنی 11-12 سال داویه از آمده بود مثلا برای وقتی امنو چون زندانه و چه سیستم قوشا بود سیستم قوشا هفته 8 کس این جا قپاسیته زیاده تر کن 100 کس بیلت مینن پر قلبالقه یعنی اکتیویته که نووان 6 هفته کسی داد بن پر daha جدانه پر daha رنگ و رنگن یعنی جبوی مجی اوت عالیه کی دا باش مشخو یعنی جبوی خواته ما اکتیویته ما نزیکاتی ما نقاشه ما اولانه پیشکفتنه ایدی چه کاری بخیناوه جبوی توا باشم پشتیوی سال 2000 رابون درباسی اودا بود سیستم اودا hücreti پیشینه کارا دبین هینه کارا جدبین اودا سیستمی پشتی درباسی وان بونجی وجاره ایدی اجمار هندکرن قاسی 6 کس 4 کس 3 کس 8 کس وصا وجاخه تابی هینه کی اولدان ملگوری دما قوشش بوی کوچه بود دست به که مهینه کی زوری کشاند و چاوه چانه و حتی نی پرگاله کت تفینی آواده کی زوری یک چه دبه فقط تو در باستگی پشتی دمه که نیزی کشی یعنی تو در باستگی او ناوی مثلا پشتی و ایدی فتی بینه مثلا چون قرقاله فتی بیرون فتی بیجی تو 3 کسی یعنی 3 کسی هینه کی daha izole کری لگوری و هینه کی ام بویژن اول سرته باسخیار سرته زیاده تره جدا تره یعنی ایش نزیکاتی پرسونل بگیره حتی آراما تف جدا تر دبن روزانه جارناتین هفتانه جارناتین ایدی دوام هفرا روبرود مینن yani cana da ve gengeşi cana diyalogu da der bastı ki var hasıl hinek işte jor bejor tuveji pergaleki avat ki dibini hepşti ve van tipeden çekiren şu te tipi çekiren te tipi hinek ki daha kalabalık mesela hatım şırna ve te tipi bu te tipi ji o da küçük kene ve masın hene hinek kadar 8 kes hinek kadar 12 kes hinek kadar nezigi şahsla 20 kes demek ki hendik em duan da jima demek em hatın ev reveberiya xwaser pevçûn mevçûnê wê demê berdewam dikirin. Alî silopî wan dera, alî şirnavê wan dera, girtin mirtin küçê bûn, anîn bame ciwan wan hebûn. Sohbet muhbetê me wan re çêdibûn. Tabii yani hinek alîya da wisa ji bûyî ku li derbar rê ku pêkirina wê baş çê nebûbûn, hinek ciwanê ku dihatin qet nehatin alî me de. Derbasî alî din dibûn. Teybet alî şirnavê ya pir zêde çêbû. Wekî wan dera diyalî nebû. Cizîrê ji xwe vê kuhatın ev dihatın Silopî hemen perêwan nehatin yani rastiyek ew jî çêbû piştî ku em hatin Amedê jî ji xwe Sûrê berdewam dikir Sûrê jî rewş me ji nêzik ve hem me hîs kir û hem hatinê ku çêbûn hevalê ku hatin dûra hatin girtin hatin ba me çêbûn me wan godar kir hinekî sohbetê me çêbûn min goya gava din min got hinek tiştene însan ew dibe yani ji wê kulhandarê zoriye dikşini yani aliye ku me zorî dikşand yek jê jî ew alî yani li derva rewşek ewha xedar heye ama tu kêleka wî dengê cana dengê wan pevçûna tê tu dibîsî jî ama tu nikarî tiştekî bikî yani tu hinekî destfingê te girêdayê em dihatin divir de derbastin em diçûn ew ê em diçûn fakûltê ji bo diran me diran çê dikir cana me dibirin em dihatin gava di wê rêya wê de derbas dibûn dengê pevçûna lewê dihat Sûrê dihat îşan gava em derbasî alî wê xeta jorîn dibûn dengê daweta dihat yani nakokiyek ewa jî di nav hevda çê dibûn yani însan pir hesta di nava hevda diçê zanî aliyekî da yani hinek însan bi awakî kesane nêzîkatiya xwe ava dikin berdewam dikin aliyekî da jî ji bo tekoşînekî em ji bo armancekî ji wê hedefekî nêzîkatiyek bi vî awayê derdkeve pêş yani her diya jî meriv di cêwê de gerek binêrxîne nayê tu li gorî yekî ji çav derbaskî dîset yekî em binêrxîne rewşê ewa jî me pir pêşwazî kirin yani di navayê demê de yani ji xwe girtina serokatî demên zîndanê ku me zorî zehmetiyê kişandin herî zêde çêbû hat lûdikê wê demê bû bi taybet ji xwe reaksiyona mezin zîndana hat dayîn pêşî yani li derva jî
چه بون اما راکسیون زندان پر راکسیون جدا بون دست بکش خو حتی چند روزه آگاهی تو نبود یعنی ام تف خود روشه که وصادا بون یعنی نزیکاتیه که وصادا بون کسی نکارویش کسی را تشتکی بگی sadece her kesi hevda kari xuya rojane bikin ev jî nevcûd kirin yani. Çünkü mejar serokatî bû dê derê da. Yani rêbertî gava ku dengek jînê agahiyek jê tune be xeterek mezin heye. Yani heta roja me îroyîn di nav tekoşîna me azadiyê da demê ewha hemen qet çê nebûne. Demê ku ewha nefesa meret çikîne qet çê nebûne. û ev hinekî dengê vê nifşê me hat aslında. Em wê çaxê dîsal ew ê bûn, em li dîlokê bûn, dema ku serokatî dîl girtin anî. Çend roje em bi wê rabûn rûniştin ji xwe kesî xew me çavê kesî nedket yani. Wisa kesî ji nava dilê kesî nedat kes xeber deş kesî ra tiştekî jî bêje. Piştî wê ji xwe piştî ku ew daxuyanî hat dayîn, êdî ew tiştê ku difûriya hundirê hevala da ew teqiya. Her awayî. Her hevalekî yani ji xwe re biryarek çêkir û ava kiribûn nerê xistnî. Yani bu avakî kesehetî ji xwe evê ku çalakî dikirin, evê ku bedena xwe didan agir, ê ku radibûn wê kîn û nefreta hundirê xwe bi avakî din didan derva. Cûr bi cûr rêbazê cudatir derketin derva wê çaxê. Yani tê bîra min mesela wê çaxê hevala êdî çare nedîtin rabûn ji wî hemen pirê hevala nöbetçî danîn ba hev. Ku ji wî hev baldarin hevala pir zêde yani bi hewldanê çalakiyê nêzik dibûn. Her kesî mesela ji wî xwe çalakiyek plan kirbû. Her kesî tiştek din vîsiya dadanî û çalakî dikir. Ê ku heval gîştin wan nêhiştin jî çêbûn, evê ku ev pêkanî jî çêbûn. Ama di vir de tiştek hebû. Yani hewldaneka wisa ne, rewşeka wisa xetere êdî divên ya kêr giştî hestî. Hatiye ciyekî wisa êdî kes nikare ji kesî ra tiştekî bêje. Têde ew me rêxistinî de normalde ew heye. Gava yek tiştekî dibêje tev disekinin. Ama kes nedisekiniye yani. Tücar nedisekiniye. Ji wê bûnê heta demekî ku wisa hînekî hat astekî hevala wisa hewldan çêkirin, sohbet kirin, xeberdan, pêvajûyînekî nirxandin ev wisa berdewam kir. Dûra êdî heta ku agahî ji rêbertî hat barî hêdî hênekî ev nermbûn çêbû. Hênî êdî ez karim ji tera bêjim yani hînekê vala heta wê demê ji xwe tiştek av bile ve naxwar negirtin. Yani hem çalakî bûye wayî berdewam dikin hem jî yani xwe dev ji xwe berdan her awayî. Ji wê bûnê yani hundir da ancak tiştekî bikî. Nikarî zêde tiştekî zirarê bidî. Ancak zirarê didî xwe. Tê heta ciyekî zirarê didî xwe. Wê çaxê jî tu ji wê derd kevî. Yani tu alî zanebûyî de alî bilincê de hinekî tu wê kontrolê jî derd kevî. Tu wê nevê jî derd kevî. Demê dawiyê êdî bi sohbeta, bi niqaşa, bi hewldanên gelemperî ev hinekî bi serheva hat. Serheva hat lê feqat yani hinek birîn hene zû nayên girtin. Ev ji bo me jî wek birînekî ma yani. Ev kêmasiya me gelemperî û yani. Em nikaribûn yani ciyekî ew lê hîç serokatî re ava bikin. Yani kêmasiya hevaltiya kêm tê gotin ya. Yani gotineke meşhûr e. Ji wê bûnê ew kêmasiya me yani gelemperî derket pêş. Heta wê rojê ku em nikaribûne tiştekî wisa bikin, biparizin serokatî, ciyekî ew lê ava bikin. û alî ew lehiyê de jî serokatî li wê derê deynin. Ev ji wî me her yekî kêmasiya herî mezin, hevaltiya kêma herî mezin bû yani. Ji wê bûnê wan dema ez qet ji bîr nakim. Ez tu bawer nakim hevalê ku wê demê zîndanê de ve kes ji bîr ke yani. Yani demê wisa ev carna divê ya carkî dibin. Tên û derbas dibin. Ama bandorê pir giran jî dihêlin yani. Vê guman yani rewş giran bû wê demê. Hinek tiştê ku merif Dîlokê çalakî kir? Erê hevalê ku çalakî kirin hebûn. Hevalê ku çalakî kirin pir bûn. Hevalê jin hem kêleka me bûn, wan li wê derê çalakî kirin, hevalê xort li ba me kirin, hevalê ku girişim kirin û hevala nehiştin, min goya hevala nöbetê wan dikirt. Yani mesela ez tu ne heval ji tera tu nöbet ayî bigire, ji min re tu nöbet ayî bigire. Haya me ji hev tune. Wisa ferz bike yani.
yani van dema demek ki edi yani yine ki rexistin bu avaki din avaki diyaloğu به پیشکشی سروکاتی هودا پیواژوی بخشیده آستکادن یعنی دوی عالی دا هینک پیشکفتن جداتر در خپش خود نوا دولت و سروکاتی دا دیالوگ آواکی دا بردوام دکر مجی لگوری وی پیواژوی مخو آماده کر یعنی امجن نزیکاتین هی پیواژوی قط نبود لگوری وی چه پیوست یا لگوری وی هودان ما چیده بون صحبت ونا صحبت هودان ونا هودان نموین پیواژو شوپاندن ونا شوپاندن بگمان یعنی افترا هستین جداجی بدهجیان کرن یعنی sadece عالیه کیدان مثلا امروز تنی پیواژو اوی آوا بوه اوی پرسکریک چاره سر بوه و تیه بگیجی تشتک تهیلی کریه تیه بگیجی تنی نه عالیدن داشتی یعنی مثلا قدرین مینوان دما ایکو مثلا خود نوا رخصنی دا نوا شرط چکداری دا دیتن آوا بون مزم بون آنین چیه کی عالی هستیاری دا وسا اوه کشیم مدکشان یعنی چه و مثلا اوه وسا بده اما وی آوای بکارون بفن برسف ام عالیه کی والا بکن عالیدن اوه چه و بسر که مثلا ایرو این گمانه که این در دوره ما گلی ما جاتا مرو کاره بویشه جان دکن ما وان دم جیان کر جوی بونه ما او دم جوی که ما جیان کر ما جیا و ملگوری وی روشه هینک تشدیدن آوا کرن ما زو او دم در باز کر یعنی ام دناوی داون جوی که ما دید هر تشپاندور مد کر ما زو او در باز کر اما مثلا ایروجی به واژه ایروین واژه از گریدن اوی چیکم دیسه مثلا ایروجی گمانه هینک در دوره هنه yani radvın bir yavay neziktivin yani gori ravşa hay bine avqasal navida darbas bune gere tişteki usan nemaya gere tişteki usan nemaya iro gava kon basa mesela pevajudkin pevajuan nudkin em devin reverti de nava meselede ve preskriptine reverti teneci mesela inkteş reverti nav şu hatta iro kemasya mekiriye eve her tişt mesparti reverti her تش ماجي ريبرتي رايشت her تشت قوتن جيلا ما خصيصتي ريبرتي رخني ريبرتي مثلا لما بالينا كيف شيء تشنينا جوابوني يعني نوا حدو بيواجو دا قام مروي جريدان تشيت كبيله مرت علي هشيدا علي هشمندي دا علي زانابوني دا يعني آشما کو مقت کریه جی مرد بینه آشما زیاده مقت نکریه دیاری دا از مینا که واب ده مثلا انسان درکت زندان درکت نمهاتنه انسان متن پیشوازی کن سازی متن پیشوازی کن ام نقاش کن صحبت کن او هنیک تشتاج مراد بین هنیک تشتاج مراد بین اما تفجی گازن جادک yani çoğu mesela ve pivajoy çoğu gumani herkes yani ev guman çine seri van derdure me van insani me natiye zalar kirin insani me xwadi erk nava van insani me da nava vi geli da seri van insana zarar nekirne deraqi pivajoy da insan he seri van şerune joy bu gumani van mazın hani yani az karın vejim yani belki اوجی تفهم کردن اما لازمه مرد بویژه هینک تشتا گره مرد سرده هره انسان ما پیشکشیه دکن گره پیش سریوان زلال بیان yani gava serim zalal ne ve az ne kanım seri insanın derdore xud zalal ki qaldı ki tiştekinde zalal ve jindi ne yani her tişi zalal yani aslında daliye ki gumani heji merv bu nerine bu nezikati karab her avay şirove ki havjab ki yek merv روني جمارة بجرب مرة خبر ده وك بيسي سال بري ياجي 45 سال بري وساقر سنين ضعيفنين خورتن هراوي خورتن خودي سازينه خودي هزن خودي جلن بري هر تشتيجي يعني سروقاتيه كما بيواي هي يعني خودي هزكا بيواي هي تاني كيماسيا ما بيالي tamam giren zede çena ve dernar kemet peş. Yek anji de do saz yek andı sazı dert kemet peş hatta ciye gidin evden tev baş ne. Aynı vek sale notu yani.
شرعی چکداری درکت پیش چولود که یعنی دوی آلیده چه کم هات چه کرن توش تکیم نما هر تش هات کرن اما قادتن تب والا ما قادة سیاسی والا ما قادة دیپلماتیک والا ما قادة جواکی والا ما جوی بودی تو تشتک سر آلیه کی ناشه حتی جیه کی که وانا جی نوانده اف پاریه که آبا بیا باتا چه کرن ایرو بلکه من بحثا تشتکی دم کرن جوی بودی خوازم جاردن بینم وی داره یعنی مسئله اینه که نیرینا پیواجوها اینه که لازمه آواکی راستقینی بخواند یعنی سروکاتی بدم چه کرد پیشیا چه کرد پیشیا چه نگرد یعنی انسانی که ند به فرقی دابه گوتنه که اویا در حق پیواجو دا به ویژه جیتون اصلا اینک در دوره بسا خو او دکن جمرات ویژن اشته وانا چما شهر ناکن نظام چما راد و نواد کن به ویا وای پیواجو دا بسر پوز من نیرن نا عجبینم مدید وان انسانش که داره آدم یعنی وان انسان به هر وای دویم ناست کن یعنی امزانن کی کیه جوی بونه هینک دشتنه گرم برف گوری و چاپا خو نزیکه گوری و چاپا خبر ده ببینه و گوری نزیکاتی کشی نزیکاتی ارنیجی لی بکه آلیک شیء و گرم برف کدام معلومات اجی تجار اجنادی تیبانه راستی از مینا که کم جوانا اما معلومات ما تفصیل معلومات ما جروج دسته که حتی روج داویه بنی کوام درکت نه از سر شخص خو ویژم معلومات ما دنجی پریوام سانه بلکه هینک جداتی هبن ام کدا چونه وان معلومات ما دومه بونه من بحثا هیزا کمه به سرپیا گرتیه کر آلیه کی دست کارم و هیزه اج مالبات جیب کم پار یعنی مالبات کدرو مرم راست نسکنه یا جیل گوری و روشه نخواتی هول دامبه هینک کماسی مرف هینک گمانی مرف هینک نزیکاتی قلسی مرف دوه کو چه ببن اما مالباتک کدوی آلی دا فرق وانا دا ولی رو انسان آمه ایشه مرم حسان ترد کرد حد ترد کرد مالبات هم خوشی بساوی از کدا چومه کی جن زندانی لدو من هات نشونه یعنی دوی آلی دا از کداوان تجار جبیر ناکم خوش که من مثلا خوش که من از کدا چومه از ایروات ما بدره چی اجمناقت نوسان یعنی وصان اجوه بونه یعنی نزیکاتی کسا سرانسر مرم میکرد مالبات بکه مالبات ته بتره تا مالبات خو آوا کرده کاری در دور خود چواکشی آوا بکی افراد شکا وصانه یعنی جان افسا هینک در دوره ما هینک کبار ما جان امجی بری گوی زانوونه متام چه نبود ما آوا کی جدال مالبات نرد ما دوام مالبات گرم مرم باب عالیه کی یعنی وکی رد کردم فلان به ما شو نزیکاتی پر شاشه یعنی تکاری مالبات جی پیوست هزی جی بگیری و کته هز داجی مالبات هر یک اشته یکی یعنی نگوری و هز آتجی کاره آواکی جداتر ارینیتر بلاجی بکه شوی بونه مالبات یعنی سرکلی هاتیه چیه ولاد وی آلیدا روز می به ایش کدرجی لکیلکا مبونه آر من بحث اوی کر گرتنا خو کر گرتنا مجی اگر که آیا مالبات جی نویا احتمالا مازن مجوی درجی در ندخست یعنی مالبات های آنجی چی بو مالبات همان هاتن کتن واندرا نزیکات یک ایرانی نشان دام و نیشتن یعنی تشتی کو او توازن چی ببن یعنی گرم معرف ویجیل برچه بگیره و حقی ماجی تسلیم بکه یعنی کدامان کدکا بیروزه کدا مالباتش دایی که می اختیارن مثلا دایی کو باف بوی حسرت دلتن نیرن اما تو جعبه مبتنا که تو درد کردی تو نری هر دو جی تو ننه میناک انسان تا پر امام سانم ام چون هاتم و گریان من انسان در دوره خونه چنار ما کس نمانه یعنی د نوا جوا که د نوا مالبات د اصلا یک معنویات ال سر لنگا دگرینجی او انسان منه ام شما را دین چنار منه جوی بونه یعنی هینه کی د نوا نفش نها و نفش می بری ام ویژن اوی جمع پیشتر فرقك وشرمك مقاسك مازنجي چيبيه جوي بوني آلی جواک بوینه دا ام بویژند آلی زانه بونه دا آلی خواندنا بیواجوها دا زانه بونه دا گاوک و اوها و او فرق زیاده تر جیفته ام جارنا مثلا صحبت کنم نام خود ام دوین اصلا نفشه داویه نه بنی هات المساکنی بری ام پر پیش بون ام وی جوان بون اینجا نه هات یل مساکنی یدی کو نفشه ماجی هره از باورد کم دو مرا نام مو بری کو چونه دا یعنی مقاس مریم کرده بحث مقاسش دیگه
جوی بونه هینه کی یعنی جانا مرو مالبات خونه را جانا مرو در دور خونه را جانا مرو نواری کی خونه را مرو خوشی بینه تید هستین پر جدای کو انسان قد تخمین ناکه انسان جیاند که دجی yani derketine من تنید آری مالبات دانا yani ketine nava civak eraji mesela hinek bandori cudal mekirin براستی حتی دمکی انسان hinek tişta nikare bide bastine جوان هستی کدفورن مرن nikare hinek tişta براستی هواکی راستی جی bide bigire تو چه دکی hayat eşte tün aslında belki ci evjveti az giridana ve ci çedikim متو بردانك اوها خیال نکربو یعنی بردانك ویاری مخیال نکربو روزا از چوبم جیم خیال نکربو و روزا کو بری کو از زندان درکم جیم خیال نکربو چما خیال نکربو نکو هیویام تنو هیویام من هبو یعنی امی روزا اوها ببینم امی باواکی جداتر جی ببینم اما پشتی اوا سال دورو دریش درکتن تو وی نوی انسان را هستکی جداتر جی چیدکه اولی کامل اوی و اینجا بری کو از درکم جمره فاکس اکشاندو اولی کامل جنا کو ام در باب هبرابم ایوجی و 4-5 مهمای اوی درکه دگو نهات باورد کی تی درکوی حشمت پرسیا دگو والا به من هندک مای دگو از باور ناکم اصلا از درکم یعنی نکو باوریا وی تونه بدویجه تا علی اوی داد ویجه ها یعنی ام bu sabune yani bu sab hundur va bune yek nezikatiya hundur va bune yek derketine ki gava ku çe deveji te despeke da we gavi we jari vatan adi we derketine yani tip avaki din şirovet ki ya te deve be bavariya ka teji heş xo be pergali te deve ya disavet işte kebe gibisinde vali me prevaji mesela cezayı ma direştik yani rastı ka vaji yani cihatın kelekame هوالا نهمه سالکی اینه که ششمه دریجی دکن یعنی گاوا وانا تف تن جم هف تبی نبی یعنی تهینک تشتاب آواکی دن مجبوری شیرو بکی من sürekli malbat اف مجموعه گو malbat تاد گو سام فکره من گو نه دبی کو خلگوری و شرطان ما برای چی نبی دبی کو ام در نکهمشی دمک بلی نه ام ایرو درکت نه در واجی آدم سوید سپی واجب آواکی دن وگره دیسا بمگرن مباغین هندرجی یعنی اف جی دبه یعنی هر olasılık her ihtimal gere hever bercava gava ku heve tu tene nikari tişteki tene befekir yani parali gere de paraliya da jdile bineri ku tu nikari usale bineri sese gava tişteki beş xuzuriya heri mazun ki ve çaxi bekşin yevji çava bu az derket gere di tiş nebiya cezayı davun ma qadiya bu yani ti ravil gori ve hineki nezikatiye ki çeki ava ki evji rasni neşx لگوری هر احتمالی هر روشی هر شرط و مرجی اصلا گره مرف انسان بکار بخو عیار بگه یعنی ایرو دل در وای تو نام گلی خدایی اما تو آزاد نیی مثلا ام دو فرقی دارن حتی سروکاتی هم در داغه حتی حق و حقوق جواکا ما نین داین ام تو کس آزاد نین یعنی ام دوی عالی ده هین خواپاندن چه دوی مثلا کس درد که دوی از درکتم قدیا فلان بیوان بشو بود از وی هستی زیاده جیان ناکم یعنی هست نبا مالبات اداج aynı هست نبا مالبات اداج اجوان راجید بیشم ادوین پر هر تشتی بچابک یا ولی من مویجن هر تش بو قضیات تمام فلان به ماشو از انسان اکم شونتر درکتم هی تشتی کو ام بکن هنه کاروباری مهنه دویاری دا اگر امجی وک جواک کدن عالی حق و حقوقی دا ام بکاربن راستی رابن سرخو رونن ام کاروباری خو بکن و چه ام کارن ام آزاد جوی بونه تایبت سروکاتی دوی داره دای روشین جور بجور هنه بحثا بیواجوا چاره سریه تکرنه و سادن بکه جواکا عالی یعنی جواکی دا جیگاوا کو املید نیرن مثلا دوی عالی دا نزیکاتی هینه کی تین کالیه دا بکنتیا تین آستکا جدادر از اوغالی نیرم تایبت یعنی بکنتی پر زیده اشپرگالی هنه درکت لبیش evji dibek sve disve mesela gav derengi biminin hine xaterajı çeki. Halbuki merv evhal evnira evha bifekre edvin baştire çetireci. Gav ben avetin neyin avetin. Karu bari mehene işu kari ku em bikin hene. Qad dve hine gav neyin avetin şi. Ahinek divin işte bide meva berdin falan kin bevant kin şut kin but kin rast gere gav ben avetin.
اما کو نویجی گرم کارویشی خوب کنم ایشا خوب کن یعنی ام سازی خو آوا بکن ام نوا سازی می کو نوا موارانه نوا سازی خود تجیب کن هر وی کارویشی مهنه یعنی امی کارویشی خوب بکن بقدینن دویالی دا زلالیه که آوا بکن نوا خدا و جهت کاری هر آوایجی و باسنج باسخی چی بکی آوا بکی یعنی نفش مینها جوان مینها فرد هاتن گرتن هاتن جمع درد کردن شون هینه که ادبه مرب روشه لگوری سالن که هاتنه جیم و قارکتر هاتنه آوا کرن لگوری وان گرن اصلا بین آوا کرن یا جی به شیرو وکرن یعنی ام بویژن جوانه که سالن نوتی دا در باس بوه او پیواجوین سالن نوتی دیده و پارا خوشی گرته به لگوری قارکتر که جیب آوا ده به جوانی را ای روزه می ایروین بین رهینک تشت دو عالی جیاند بن عالی که دیس زوری زحمتی هنه هما هینه که زرافتر تین کرن مصاب آوای قبا در ناک هم پیش لید عالی دن داجی بسر عالیه جیانه که توس پنبه تی آوا کرن یعنی ام ویژن وکی که تشتک تنه وکی که وک کس هما گلیه وی دمی بشی چه دو برابه وک دخالن وک اصلا ریکه تیجیه کی دو وک چتلکی جوه بونه یعنی قارکتر جل گوری وانا خو آواد که چه دو مثلا وان دما تب انسان کی را گوا نقاشت کر صحبت کر یا جیت انسان کی ناست کر گوتم که بیشتر هب یا تمام سوز کی بداته تدو تاوی انسانی سوز دام گوری دوید ماشیان یعنی حتی که داری دی و هب دو بهش چون به اما ایرو نکو از گاوا بیاد بیجم شاشته فهم کردن نکو از عالی قارکتر دا نفشه نو داویجم عالیه کی یا جی نینید بینم یعنی دم پرگال اینه کی دین روشه کوها اما روزا ما ایروین دا مثلا قارکتر با آواکی دن چید به چوا چید ول گوری و کلیه چید ول گوری و دمی چید اگر راحتی و ام ویژن دمکا پرس هیزان دا در باس بومی و تو نریل گوری و نزیکاتیه که آباد که وکی که تو تشتک بریاوی جیان نبود یعنی ام جویارا جانا دوین جکوکه قطبوین ام مثلا جانا مینا که دادن ام جبوی انسان خوی تمن مازن ام بتایبت دویجن ام دوین وک داره که چناره نه و سر کوکه خوشیند سر داره چناره دمی دریج دجین یعنی و صحیح شین دمینن هر کدو چه مثلا داریدن نوا والا دوه در زنده چن وان داری چناره نوسانن هر کدو چه دکالجن به هوا خورتون و بلند یعنی قامه وان زیده بلند و رای وان کورد اینجا گاوا کو سر کوکی نبی اش کوکی قطبی یعنی دوه دوی خودی قارکتر کی فی آوایش هینه کیل گوری پرگاله هینه کیل گوری آلگی کتین آوا کرن هینه کیل گوری ام ببین تشتکی تی آوا کرن ده سرویدا ده تشتیدن چه درخستن مثلا از لی نرم از وی تشتی نبینم اما نفشه ایرون لی نرد بینه مثلا آوا کی جدا تر بینه aslında avantajı bir şey ne dezavantajı bir şey هجوی کجوی دما در باسبوی قطه avantajı ne kadar karbi tane dezavantajı diş halbuki derfet guri demi sale noti ya ji beriyawi derfet ایرانی پر دازیدتر نوسا گره اصلا پیش گرفتن دیالی دا زیادتر چه بود اما نه tam tersi بود yani چما çünkü yine ki jwe koke بقت yani şu koke قطبیه yine ki yani giyaj hem de giyaj ser koga خوشین de ama tüneridi nefş jwe koke yine ki judadır jinde ben ali çandi da ji tüneri ali cevabuyne da ji tüneri ali yani هولدانا سیاستی داشتی تدوینی و آن تف خودتن در یعنی درد کردن در جوی بینی یعنی گوتن ند سریعی داره امروزن عالیه که داد لیب نری تویجی آوهانه اما اول گوری ویجی هنگ تشت یا آوابن یا بقدن نوسانه یعنی دیساجی مروش که داری دست ببکه اصلا کاره هنگ تشتا به دست بخه هنگ تشتا به سرها و دوبا بینه لدوی عالی دا سکارم ویجم هنگی یعنی که ماستین معلومات ماجی معلومات مثلا گاوا زارو که خو مازن دکن گوری کیجان چانده مازن دکن زمان بتایبت زمان پشتی کم در کردن هاتن من اف عجیب گرانی نگیدید زمان دایی که دیده جوانه مدن نمایه
یعنی تب زمان پرگال داخل مرب ناویجه زمان پرگال ناخ مرب داخل چقدر زمان زیاده و او باشه هر زمان یک دیویژن دنیایی که نه فقط زمان خو گاوا کت قطبی زمان دتونه و دوید دادا و هیچ وقت تجوی چه بکی چه بکی یعنی تجوی چه کی جان گاوی باویش یعنی اف مینا که مرب کاره جیبده علی چاندی داجید سانیوس یعنی چاندامه کردوار زیاده خویانا که یعنی رنگ ویدی زیاده خویانا که تنه جانا تدشی میتینگه که یا جید چی نوروزه کی و یک سمبولیک مثلا جلتین خوب کرد اوجی مینا که بال کشه یعنی عالیه دنجی عالی سیاسی جد کاری بیجی عالی جواکی جد کاری عالی سوسیال جد کاری یعنی لوانا فراگی زیاده بکی گوهرینا آمد جی هجم هاتن ما صحبت جی کر بريدا يعني دماغو امر وداره بون خطك هبو آمد دریه چیه ما دست بید کر حتی وشولی هم تشوند هات خط او باستنده اوفیس هینه کی چیه کو پیش کتو اوفیس وان درابو فقط نها براستی مثلا از در کتم هاتم امل علی قایب ناریوان درانه از وان دران نرم از وکی کنال آمده ما یعنی از حس ناکم از آمده ما یعنی جواک بوینا در دوره یا پیک و آوا بونه انسانی که یعنی آخافتن ما خافت نیوان چه دبن تو معرف نزانه جواب بونی از جانش مالبات رخوارز مارزارد بیم خب بری دریه چیوان درد ام چن بری عالی بالخشار باشیوان درد نه با کلان بولان تانکه اینه کی دوان درد در باستم دی سالوان درد دایک بر دریانه سب زارو کی خراب کردی خبردن مثلا یعنی تو چه خید بیا demek ki asıl amade mi yani guartne ki mazın çebiye ama guartne ji em hine ki gori gotnamen em şaşiro vedk az ev haled nerim tiştek ve guartne de peşiyata ya ji nişani tedde aslında zanebuna te em roje ku derketin peşi az roja peşin et ser mezara geriyam ez çum ser mezara evi hem evi navçi hem evi meyveleri yeni köy falan دوێڕژی ئەس هەمان چوم دەرباسی گوندێمەیەکێنێک و دەست بێکیدامە باساوی کرد مکو کاز هەرمووی گوندی بین ئەس چوم لێن هێرت گوندێ بەرێک و وەک دنیاکە مەزن نەلێدن هێرت مەدگو ئەو قاسماڵ تێدانێ پڕ بچوو خویاتکێ ئەز هاتم ناوچێن هێرت ناوچە پڕ بچوو خویاتکێ مەسەلا نێرینا vê derêm got deriyê cî hetanî hoşyoriyê pir biçûk xuya dike yanî ama cêdin mezin bûne ji însan ra yani wekî alî görsel guhartin çêbûne dixuye ama ne wisane di nava van dema da di van 45 sala da me pir tiştîtin me pir tiş jiyan pêr zanebûna me pêş ket alî zihnî da zihnê me mezin bû hînekî îja ji wê bûnê em her derî wisan nêrin em gava dinêrin em divên gund ne gundê ber wî çima wiha bûye na aslında zihnê te guhartin çêkiriye ava kiriye mesele ku ne mesela wê derê biçûk bûye dîsa ji bo navçe an yetişt dîsa ji bo Amedê heman tişt ji wê bûnê yani zanebûnek kurayiyek gava însan ra çê bibe însan tişta jî wisa dibîne yani ne tenê alî görseldan merî bilê binêre ez dibê di alî din de gava te lên hêr tu ketî vê farqa zanebûna xwe ya jî kurayî tu hê ferq dikî tu divê ya mesele demekî ev yani şîrovekirina tişta jî wisane xwendina tişta jî wisane yani xwendinek heye tu pir seranser lê nêrî wisa tu derbasî encamekî jê dernaxî ama xwendinek heye piştî lêkolînek mezin gava tu wê xwendînê bikî tu encamê pir kûr jê derdixî li gorî nêrîna min hînekî divan aliya da yani aliyê hestî û aliyê hişî hişmendî yani nava girêdanekî de gere mere lê binêre û şîrova wê bike ya jî tespîta wê bike em dikarin ava bikin ew hêza me heye jî ew hêza me çawa heye em ku divînin heye em dîroka xwe nêrin merhelê ku em tê de derbasîne karwîşî ku me kiriye vê nîşanê me dide ew hêz heye em xwedî wê hêzê ne ama pêvajoyek cuda ye ezberê me xerab dike yani wek pêvajoyê berê ku em nêzik dibûn em nikarin nêzik bûn em bû ya way nêzik bibin em ê dîsa hinek şaşiya bikin mesele dirda çi ye mesele bangawaziya serokatî çima
لسر چه اساسی و چه واحد کرن يعني مثلا سر وان 3% مرو کار لی بنی رو شیرو بک ایکو برهم سرکاتی خواندن یعنی سر اگر کو سر خویشاند مپیرا زانش بوش سرکاتی وید بشه چما به بانگوازیت که چما پیواجو که و احتیاج دوینه کو دست بکرن یعنی جبوی وی گلی اوی پیویس چیه وان پرسا انسان خوبه که اولگوری و نزیک بود بین برسبه و پر راحتر در کم پیش جواکا قومینا دموکراتیک چیه جواکا که هف پاریه یعنی جه سازی بوینه بگره حتی نی تکیلین جواک بوینه تفک ده اصله کی دا ری و ریباز یک آواده کن او ری و ریباز جی و جواکی تبا خودید که دالیه کی دا اصلا دیگه طرز کی جیانش بویم تنی عالیه اکونومیک نه بیرامر اف جیانه کش یعنی قومینالیته چیه؟ قومینالیته دوی عالی دا وی هف پاریه آوا کرنا وی هف پاریه تکلیه جید که ناوه تکلیه جواکوینه جید که ناوه اکونومی جید که ناوه تا عالیه دندا سیاست تا جید که ناوه دیپلماسی تا تفک جید که ناوه جوه بونه وان خالت تبا تو دیگری ناوه والگوری و نوبونه که چید که نوبونه که انبست کنجی چیه؟ جنوب آوا کرنه که انشاء هم جراده سرکاتیب سالانه بحثاید جوه بونه یعنی دوی عالی دا بانگوازی که هم جبوی جواکا ما سرکاتی کر هم جبوی دولتی کر سروی اساسی سرکاتی چه بیجه دوی اگر هون دوی عالی دا درستن ری و ریبازی و بلی نچنه ری بدن ری وگن ام گوری و انشاء خو ام بکن ام آبا بکن امش کسی ناخواسن یعنی امش پرگالیش ناخواسن دولتش ناخواست انشاء به دست جواکا ما و بیکرن به دست انسان می کدوی عالی دا خودی هشمندیه کینه خو آوا کرنه هاتن آسته کی به دست وانه بیچه کرن کسی در وای به نامینه اما پیشکش یک پیشکشیج به جواکی راب کنه وی هرچ گاو کارو ایش بین کرن هینک انسان می ویش پیشکشیه بکن هینک انسان می جی او هر یکی دیگه کی دا دست باوی که عالی خدا بهونه و چیکه یعنی جوه بونه یعنی هینک در دور راسته آوا کی وسان نینی نزیکتون رشبینی آواده کن دست بکشی مگو یعنی وان در دوره که و رشبینی آواده کن در دوره که اموان ناست کن نینن نه که اموان ناز نکن اموان انسان ناست کن امزانه کی نشی حتی ایرو جبوی جواکا کرد یعنی انسانی که دکفر ندانه سر هف یعنی حقی وانتونه گوتنه و صابه فیشن شیروه و ساجیب کن اقالدی که کس و ناگره دیقاتش یعنی همه کبرا جواکا مرا ببیجن و جواکا میوان بگیره دیقاتی ام هایده ام عالیه کینه برای جواکا میوان بگیره دیقاتی دیگره دیقاتی ناگره دیقاتیش یعنی جوه بونه اینه که دوی عالی دا یعنی نرینک کور لازمه براستی زانبونک کور لازمه دیدنک کور لازمه که وصانه به یعنی دوی ام جد هینه جدب کم شاشیه یعنی ام مثلا انسان می بدل دانه معلومات می بدل دانه جواکا می گلن پری دین کالیا دا مگو هین گمان جی جیاند کن تجین گره گمان وان انسان می جی ام آوا کی چاره سر بکن یعنی گمان چیه گمان تشتکی نینی نینه خراب نینه یعنی جبوی که اصلا دست انسان نشه انسان کون آوا هینک مطالعه یعنی سوید سوید جبوی تشتکی زور زحمتی لسر و نه اکشاندن انسان به هستکی ام فیژن خوشبینی و درد خم پیش تشتکی خراب نینه فقط یعنی مرب کاره سرویدا و زلالیه چیکه آبا بکه ازم توی یکی دنه یعنی ای که دوی آلی دا هینه کی پاری سر پارادیگما سروکاتی دا هینه کی سر وقت بونه اف کاری وانه یعنی ای زلالیه چیکن او انسان منه ام نکارم فیژن هینه انسان ما هینه انسان ایمنه هینه انسان ایمنه تازارو بکم او ساتونه جواکا ما تفجی انسانی منه تفجی خودی نرخ اما نرخ الگوری چه و آواد به الگوری کده چید به کدا که هوا اوی گاوکیل پیشتر به یعنی اگر بیوانه که مروف او بی آواجی تونه به ویچ آخه مروف حقسزی الانسان خودی کد بکه یعنی تی راوی پوتا کی چکی ای خودی کد نوجی تی تخینا و پوتای همان نزیکاتی لی بکی اوجی حقسزی هری مازن الانسان
که خودی وی کلی نشان بده جوی بونه دوان آلیا دا هینه کی گره ام بزام براستی ام فرق خدا بن یعنی که فرق خدا نبن دوه که انسان کی نزانه های ویجوی تونه گوتن جدا و انسان کی برادای بیت اشتکی جدا تر جی بویجه و انسان در دور خود پرواقع جیب که یعنی جوی بونه هم دیواری دا انسان سر وقت و لازمه هم شد آلیه دن داشتی خودی زانه بونه و که بزام و یعنی چت که انسان الگوری خلگوری چه موتیوت که اوی چه وان انسان را بده بستینه ویجی گره ببینه یعنی که وی نبینش خود تشتی که ام ویجم پیک نای جوی بونه یعنی از ویجی بویجم بیواجو جبوی ما درفت اک مازنه از بخو صاد بینم یعنی درفت حتی رو پر درفت به سای سروکاتی نزیکاتی یا سروکاتی درکتنه پیشیامه اما موان درفت پیک نانیه کارنانی جوی بونه و بیواجوی هینه کی ده عالی جوهر دا خودی گرینکیه که جدا تره ام وک جواک جی وک ریخستن جی وک سازی جی یعنی سازی میهی گرن پریست تفا تخم ناوه گرن و بیواجو جی دست خوب برند بگمان یعنی تی وکی دنجی کارویشی خوب کی تی بزانوی تو چتکی چناکی پر عالی وی گوتن جی داوه فقط بیواجو قاسی کجبوی ما شانس جبوی دولت جی مثلا جواکا ترکشی شانسه که انت پرسکری که ما بجواکا ترکی را تنه دقت مبنیرن مثلا حتی روزا ما ایران جی ما پرسکری که نوا هر دو جواکا دا تنه بونه و یک جواک وانا بهبرا پرسکری که جیان نکرنه اما پرسکری که پرگالی رانه آکوی هشمندی آواد که و یک دولت بوینه خود درد خبیش پرسکری که بوی را اصلا جبوی که پولیتیکا این کار حتی ایرو دست بیکرن وی آوای مشاندیه وی آوای یعنی قرکرنا جواکا خواستیه هینک تشتا آوا بکه درباس بکه پرسکریک لوی داری درکتی یعنی گاوا ری و درب هفن ری سیاست دموکراتیک هفن ام ویژن دوی آلی دا ری انشا کرنه هفن سازی بوینه هفن تو چما هری ری بازی دن بکار بینی تو تشتی وساناکی آن ری برتشی وید بیجش خو ورگوری ویجی یعنی جیان نا هری جبوی جواکا جیانا هری گنجاف aslında jiyana qominali te ali ki da hebuna meji ava dike gava hebuna te ava bu şu tutfi xwadi kimlik şi bu avay gireden her diye baba yani ne kopsaj hebdur jwe bunu am bxoş yani bu eşmendiye edvem nezik bu bu zanabuni nezik bu insan el derdora me ineki bi avay am vejin wek pros hinik nezikatiye judaji derkım ve bu nava meda jinik insan مثلا نخوادی و فهم کرنه ون مرد مسافر اوجی نبینه آواکی دشبرجی نبینه ناویجه آلیکی یعنی شیروه کو انسان دکه صحبت کو انسان دکه سر چیکرنه و زانبونی و از باور کم وان آلیا ده و پرسکری که چاره سر ببین یعنی مرد نجبوی خود بکه بسا پرسکری که پرمازن نزیکاتی وان در دور دشبر اما آلیا دن داشی مرد هایدار به یعنی تشتی پیوز شی مرد بکل گوری و نزیک ببین کار بار her insana heye. Tu insana ki me be rol misyon geren nemine. Zarok ekşi, civan ekşi, dayık ekşi, kal ekşi, bav ekşi, bira ekşi. Her yek çavat nav malbatı da xwadi erkeke, xwadi nezikatiye ke injad ali siyasi da tkare ve licvake belavke. Yani xud kurtasi xud nave da bivine. İnsanı ko بویژه یه منه خودی لی درد کرد. انسانی که ویژه یه منینه روزانه از همه درباس بکم، سلاوه کی بدم درباس بکم، او تشتکی دنیت کاری شیرو باوی بکی. جوی بونی ام چه بکن، ام بخو بکن یعنی گره ام جدر با هیوی نکن، ام جپرگال هیوی نکن. شاشیه هری مزن تجمع پرسی اوه، جپرگال هیوی کرنه. چون تشکی پرگال جمرب کتنه. ام آنجا جخورا آوا بکن، ساز بکن. و برای ببن و اوه کو برای ببن جوی انسانی مبن گرم هشمندی یک زینیت یک دموکراتیک بوان راجع آبا بکن اگر کو یک زینیت بری بگرن دست مثلا ام انسانی مدوینن فر اوه شکایت مازن هنه یعنی زمانه که پر وصل اوجی درد که بپیش یعنی حشی درد که بپیش او شتی وان انسانی ما قی خودی نیت که خراب نه اما ده آلی هشمندی ده خودی زینیت که دموکراتیک نیم
مسئله وی داره یعنی جوی بوینه هینه که دوان آلیا دا یعنی هر کس وک کار خوب ببینه و خودی لیدر که دست باوی که گوتن چی داوه یعنی بویجه اف کدامنه از نایلون وی کدی بم پی بوه دست باوی توازی کید و برا بوه یعنی نه جنو نه مرجف قطاندنیش از نابش یعنی خصوصیت خواسریه و آیلی مروی دین آلیه کیدن هر کس خودی لیدر که دست باوی که ویجه کاری منه از نارم کدام بم پی بوه از باور دکم یعنی آوای کو ام دگرن دست جز زودتر ام بکیجن اینی که انجامه یعنی پیواجو جوی زودتر اینه که برای وحرت سر بیدا جوی بونی اینه که مواگیره دایه او یک یا دیامین جی نها مثلا سالانه ام دنوا خدا پرسکیره که یکیتیه نقاشت کن نوسا نوا پرچه مدا دنوا پارتی مدا ام نقاشامه sürekli هي نوا سازیه مدا اینک سازیه ما مثلا خواسرد بینن اینک سازیه ما daha زیادتر باواکیتن خود بینن evji mijara aslında heşmendiye evji zihniyetek demokratik aslında te avakir net tiştekil guri mi ve nel guri te guri rastiya geldi be aslında hakikat şive hakikat hep var guri ved yani tu belki خودی و ری باسی جداتر بی از ای جداتر فهم با آواکی دنجی لیب نیرم او زنگینی منه یعنی او دولمندیه شو بویمه نرف کاره حتی جیه کید نقاش دا و بکار بینه اما گاوا هات خاله داویه کرتا داویه گره جبوی هفپاریا مازن و حقیقت مازن حقیقت گلکی گره ایتی او کد ورم بگیجن هر یعنی بکرن خدمتا و سازی بوینی سازی بوین جی آنجا بیا وای نوای تجیبم رخنت کنم دوین نوا سازی موالا یکی تیه بگیری دایه یکی تیجی کتونه و جبوی که هشمندیه که دموکراتیک تنه آوانا و جویه مثلا سالانه ام دکوشی نوی داده نوسا ام ریخصنی دن راجی دوین جی پرچی دن راجی دوین ایکو دوان در سیاستی دیگه ام جوانا دوین همه ورن وی هشمندیا دموکراتیک قاسی سری درچی بچکی کار بینن درخم پیش ورن هینک تشته هم برای باب دیساجی مثلا تاویز ای خو ناد تو تاویز جی ندی از ندم اویدن نده یکی تیجی چه ناده یعنی جوی بونه تجمع پرسی دوی پیواجوه دا پرسکیری که ما سرکه یک جی اوه یعنی پرسکیری که یکی تیه و یکی تیجی اصلا آلیه که دا پرجمه دور جنینه اما پر نزیکی ما جنینه یعنی او هولدانا ما هینکی سر في خارطه شکره به وخوادی کت یعنی وخوادی کت از باورد کم یعنی اگر کب سر هوا به هینکی مرف پرسا ایدال جی نزیک نبه هینک تشت دجاره کی دا چه ناو ناین آستا هری بلند اما اگر کب پیش کفتن هبه گاو بین آویتن اف هیوی جی در دوری بسروی یعنی آرمان جی مازن ترتکی جوی بونه یعنی هر تش گاو aslında gelip geliyor. Car ki mesela az nikarim vejim ne demek ki vakurta em bana tabak kine mevkijin bir encami. İnsan ne kare minecimiye kavsab ki. Fakat aliyedin da çıkatı neziki ve hedefi bu ya jive armancı bu teheviye jimazanti yani di derdora hoş yani. Yani ve bendevariye mecdid. Men per yani zedeci hiskir. Her insanı mevkuti و تماس مرا دادینه و دیالوگ چیت که و بندواری تدوینی یعنی نه تنش آخافت نیوان مروج نوا چاویوان جی درد یعنی گاوا مرف اینه کی امپاتی بکه مرد کی جینی انجام جدا ترشی اف راسته اف یعنی هیزه که پتانسیل که مازنه اما اف هیزو پتانسیل که راست به کارانین یا جی تبلیغونک راست بکرن به آواکرن از باور دکم حتی جیه کی ایوان بندواریا پیشوازی بکه یعنی فقط وی آلی از نکارم سا خطه که گلن پری چیکم یعنی فیشم اوها به همه معرف لیب نیره اوی دوی گلیه دا دوی گاوه دا بقده از نخوازم مثلا بندواریا که اوها جی چیکم آوا بکم اوی هینه که اوها نه راست بندواری جوان حواله اما گوتن جی دا و چاو دیو گو دستو لنگو ملی وان انسان وان حوالا شی انسانی منه انسانی می در دور منه یعنی که وان انسانی ما راست
دیتنه که راست بسپیرن وان هوالا بفن آلیکار جوان هوالا را و لگوری و هینک نزیکاتی بری که خود دوباره کرنه دینن آلیه کی از باور دکم اوی گاوی باش بیناوید باوریام جوی هی زیدهش یعنی ام هر راجع کارن تشتی گرینگو مازن بک از نهاش ترا بجم ام تنه بدن سرم لی خوب ببن او یعنی تشتی که بصاد نینه تنش نه راستش آنجا وان انسان مرا به دردور مرا به سازی مرا به جواکا مرا و نرخی می کمکرنه ام آنینه وی آستی لگوری راستی وان نرخا ام هول بدن و بهبرا بکن بینن آسته کی بقدیم جوی بونی یعنی نه معرف زیاده بکه و بکلنتی نجی معرف و تنه ببینه جوی بونی آلیکاری جی لازمه هزگرتن جی لازمه آلیکاری جی لازمه یعنی چه وام گو یکم بحث از زندانی کرم گو انسان کی که درد کی بیه به لیگرینه بیه به پرسا بیه به هم کاره بده هم کاره بستین وان هفته جد پوزیشنه که وسادنه نه تشتی که امشیش جواکی بگیرن پرن راستی هی بگیرن پرن اما نایوی واتی که امی وک ای هی ببن یا جی وک ای هی نزدیک ببن نایوی واتی نری نکامه ایلاکی نری نکامه یا لگوری ما حتی ایرو ما گرتیه هی تشتی که ام دوینه جهینه کی لگوری و دمجی لازمه مرف گره بشوپی نشی ایلاکی گوتن آلیکاری نرین باشه اما نرینا انسان بخوشی مهمه گره انسان و شوپاندنه جی باش بکه گوسانه و دفعه که مروی پتانسیلی پردمک کرتا وسا سرو بنوجی بکه یعنی تنجی بکه یعنی هم چیزیه که زراوه خطه که پر زراوه هم جد آلیه دندا راستی پتانسیلی که مزنه و ایتی باش کارانین باش بجی کرن باش تولی بوین اینه کیش مرد مینه یعنی تو چوی تو خود چوا تبلیکی تو اوی یعنی اینه کی مسئله